ku munsi w'ejo nibwo amakuru avuga ko inyeshyamba ebyiri za Red Tabara zishwe na FARDC ndetse batanu muri izo nyeshyamba bakaba baratawe muri yombi n'ingabo za FARDC. Aya ni amakuru yatugezeho ndetse akaba ari amakuru yavugaga ko rwose Red Tabara ikomerewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru rero yahise akurikirwa n'amakuru yatugezeho muri iki gitondo dukesha bwiza.com avuga ko noneho igisirikare cy'u Burundi cyugarijwe bikomeye cyane n'inyeshyamba, dore ko izi nyeshyamba zishe bamwe mu basirikare benshi mu gihugu cy'u Burundi b'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, ndetse uwitwa Lieutenant Colonel umwe mu basirikare bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi witwa Lieutenant Colonel Nkurunziza Jean Marie ndetse n'umurinzi we bakaba bamaze kwicwa. N'amakuru tugiye kubagezaho ku buryo burambuye y'umutekano muke ukomeje kurangwa mu gihugu cy'u Burundi muri iyi minsi, mu gihe hari ibisasu bya grenade nanone byatewe ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Icyo gihe ni igihe umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi General Neva cyangwa Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yari agiye kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tubagezeho iby'igitero cyabereye hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare babiri b'u Burundi barimo uwo ku rwego rwa Lieutenant Colonel baguye mu mirwano n'abitwaje intwaro yabereye mu ntara ya Muramvya ku cyumweru. Lieutenant Colonel Nkurunziza Jean Marie na Caporale Ndayitwaye ko Fideli wari umurinzi we baguye mu mirwano yasakiranyije ingabo z'u Burundi zibarizwa muri batayo muri brigade y'110 ishinzwe gutabara aho rukomeye n'umutwe witwaje intwaro utaramenyekana. SOS Media Burundi ni igitangazamakuru gikomeye cyane mu Burundi cyatangaje ko imirwano yabereye i Busangana muri komine Bukeye ho mu ntara ya Muramvya. Lieutenant Colonel Nkurunziza Jean Marie yari asanzwe ari komanda wa brigade y'110 ishinzwe kujya gutabara aho rukomeye ikorera muri komine Bugarama i Muramvya. Amakuru avuga ko akimara kuraswa yahise ajyanwa igitaraganya mu bitaro byiga ko biherereye muri komine Bukeye, ari naho yaguye azize ibikomere by'amasasu mu gihe umurinzi we yaguye ku rugamba. Amakuru y'imirwano ataremezwa n'igisirikare cy'u Burundi avuga ko hari n'abandi basirikare benshi ba kiriya gihugu bashobora kuba bishwe ndetse n'abashinzwe umutekano. Kugeza ubu nta mutwe urigamba kiriya gitero, gusa agace imirwano yabereyemo gahana imbibi n'ishyamba rya Kibira risanzwe ari indiri y'imitwe yitwaje intwaro ikunze guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'u Burundi. Muri iyo mitwe hakaba harimo umutwe wa Red Tabara, dore ko muri iri shyamba rya Kibira hakomeje kugenda haberamo imirwano igiye itandukanye yagiye ihuza ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'izo nyeshyamba za Red Tabara. Mu minsi yashize zahuye n'uruva gusenya abasirikare b'izo nyeshyamba bakicirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakicwa n'ingabo za FARDC. Reka twumva uko byari byifashe n'amakuru dukesha radio Ijwi rya Amerika ubwo izo ngabo z'inyeshyamba zicwaga. Ingabo z'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zavuze ko kuri iki cyumweru zishe abarwanyi babiri b'inyeshyamba z'abarundi za Red Tabara zifata abandi batanu. FARDC ivuga ko abo barwanyi baguye ahitwa Kibirizi ho mu kibaya cya Rusizi, teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Epfo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere, Major Dieudonné Kasereka, avuga yuko igisirikare gikorera muri brigade ya 12 batayo ya 2 Kabunambo muri teritwari ya Uvira cishe giteza ambusha abagwanyi ba Red Tabara babiri gifata abandi batanu. Uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo muri secteur opérationnel Sokola D akomeza kuvuga yuko abagwanyi barashwe bari bavuye i Burundi bagiye gufasha Mayimayi Kijangara usanzwe ateza umutekano mukeya abaturage batuye mu kibaya cya Rusizi. Ku ruhande rw'umuvugizi w'inyeshyamba z'abarundi za Red Tabara Patrick Nahimana anyomuza bivugwa n'igisirikare cya Kongo ko ari abagwanyi ba Red Tabara bishwe abandi barafatwa. Nakubwiye ko ayo makuru atari kubera abantu bose bari mu mirwano bose usaba muri Red Tabara. Bishoboka yuko rero bari abantu baba baje bakiyitirira izina ryacu, izina ry'umuhara, ariko ntabwo ari abasirikare bacu. Kubera ko wakana ko atari bo. Abakana ko mfite amakuru ahagije
aho dukorera n'ibikorwa tuba turiko turakora aho gace uvuze ka Mutarura na Rubizi nta bikorwa byacu bihabera cyongeye ko twebwe nta ntambara turimwo turiko turagwana muri ibi bice by'ino byose byo muri Kongo. Igisirikare cya Kongo ndetse na guverinoma ya Kongo bivuga yuko biri gukangurira imigwi yitwaje ibigwanisho gushira intwaro hasi cyane y'abanyamahanga igasubira iwayo mu gihugu. None se mwe mwaba mwiteguye gusubira i Burundi? Ikibazo dufitanye na leta y'u Burundi tuzobitorera umuti muri izi nzira twahisemo. Twebwe twahisemo kurwana iyo twaza ku butaka bwa Kongo naho twasabye uruhusha uburyo twagiyemo rero nibwo tuzobandanyeho dukoreramo twebwe ibyo by'amareta twe ntibituraba. Twebwe dufise objectif yacu duhanze amaso tuzoguma tuyikurikirana kuco twiyemeje. Bernard Kadogo n'umuyobozi wa sosiyete sivile mu kibaya cya Rusizi ashimira igisirikare cya Kongo cishe kirashe abagwanyi b'abarundi bari bagiye gufasha Mayimayi Kijangara uri Rugeji mu misozi iri ya ruguru ya Rubirizi. Uyu muyobozi atangaza yuko Mayimayi Kijangara akoresha rumwe mu rubyiruko rw'abarundi mu kunyaga inka, gushimuta abantu ndetse no kunyaga abagenzi bari mu modokari ziba zivuye mu mujyi wa Uvira zigana mu mujyi wa Bukavu. Twabibutsa yuko tariki ya 5 y'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2021 inzego zishinzwe umutekano zafatiye mu mukwa w'abarundi 30 muri Sange mu kibaya cya Rusizi bashinjwa kuba barinjiye muri Kongo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, abandi nabo bagashinjwa kuba bari bagiye mu mitwe yitwaje ibigwanisho ikorera muri teritwari ya Uvira. Vedaste Ngabo ku bw'aradijwi rya Amerika, Uvira mu ntara Kivu y'Epfo. Ku nshuro ya mbere mu Rwanda hari hatangajwe urutonde rw'abantu bahamwe n'ibyaha byo gusambanya abana. Uru rutonde rwasohowe n'ubushinjacyaha bukuru rwahuriranye n'umunsi u Rwanda rwifatanije n'isi yose kwizihiza umunsi wahariwe umwana w'umukobwa. Mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Asumuta Kaboyi abaye inkuru irambuye. Abantu basaga 300 nibo bamaze gutangazwa ku rutonde rw'ubushinjacyaha bukuru ko bahamijwe ibyaha bishingiye ku gitsina ko gusambanya abana ku gahato. Abasohowe ku rutonde nabahamijwe ibyaha n'inkiko ku buryo budasubirwaho ndetse bagahabwa ibihano. Ubushinjacyaha buvuga ko gutangaza amazina y'ababikoze biri mu mugambi wo guca intege abakora ibyo byaha, dore ko bavuga ko bikomeje kwiyongera. Abashyizwe kuri uru rutonde biganjemo abagabo bahamijwe ibyaha byo gusambanya abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka 18 ndetse hagaragaramo n'umubare muto cyane w'abakobwa n'abagore barezwe gusambanya abana b'abahungu. Nta kigereranyo cyashyizweho cy'abagabo cyangwa se abagore bakoze ibi byaha, ariko kugenda usoma amazina ya buri wese wahamijwe ibi byaha umubare munini urenga 95% n'uw'abagabo. Icyemezo cyo gushyira amazina yabo n'amafoto yabo hanze cyashimishije ababyeyi bavuga ko iki cyaha kigenda cyiyongera umunsi ku munsi. Ariko ayo mafoto y'abo bantu baramutse bayohereje mu tugari, bakorezo mu mirenge, bakorezo mu midugudu, umuntu akaba ari ruhamwa yarahohoteye umwana ungana gutya, ifoto yaramanitse ukajya bavuga bati uyu nka kwa kundi kuri banki bashyiraho babihemu abantu bambuye banki. Byadufasha n'umuntu wese ajya avuga ati uyu muntu yahohoteye umwana, ashobora gukatirwa imyaka 15 tuvuge. Umwana wavutse icyo gihe yafunzwe ntabwo azamenya ngo runaka yafunzwe kuko yahohoteye umwana umugenzi wanjye. Ariko iyo foto ye ayibona bakamubwira bati uyu muntu yafunzwe kubera iki n'iki, yahohoteye umwana, igihe azafungurirwa icyo ari cyo cyose. Nawe wa mwana mubonye ajya avuga ati ibyo byose uyu nguyu nubwo yafunguwe yarangije igihano cye, ariko yahohoteye umwana mugenzi wanjye, akanamwirinda akanamutinya. Urutonde rw'abahamijwe ibyaha byo gusambanya abana rwashyizwe hanze, ari nabwo u Rwanda rwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa. Wabaye n'umwanya wo gusoza ubukangurambaga bari bumaze igihe busaba abana b'abakobwa gutangaza babahohotera no kubageza imbere y'ubutabera. Nubwo abana bahuye n'ihohoterwa basabwa kuvuga babakoreye ibi byaha, usanga abana benshi bafashwe ku ngufu ndetse bagaterwa inda, bashukishwa utuntu bikabaviramo kutarega ababahemukiye. Ese ntago namureze kuko nta bintu byinshi birenze. Buryo uvugishije umuntu akakubwira ati umwana ndamwemera, nzamwandikisha, nzamufasha, uramwihorera. Ntago wakiri kujya kumurega, byararangiye. Sinigeze murega. Ntago nigeze murega kubera ko natwaye inda nyitaho, arangije anshyikiriza ababyeyi, dore umukobwa nateye inda, nibiba ngombwa ko umwana azaza mu rugo mujye mumwakira. Nanga afunze nawe turangana. Bwana Mwiseneza Claude ufite ishyirahamwe rirengera aba bana baba barabyariye mu ngo zabo, agaragaza imbogamizi ituma abasambanya abana badafatwa uko bikwiye. Harimo ababa baratewe ubwoba, bumva yuko nibaramuka babavuze bashobora guhemukirwa nabo babateye inda cyangwa se imiryango yabo. Icya kabiri, harimo imiryango nayo igenda ihuza bariya bana ndetse n'imiryango yabo, abo batewe inda bakabahuza n'abo bazibateye, ugasanga barimo barashaka kujya mu bwiyunge, aho ndetse usanga n'ababyeyi bamwe bashaka uburyo bashaka gukingira abo bana bakiri batoya, ariko mu by'ukuri bikaba atari byo, kuko
itegeko rigena yuko umwana uri munsi y'imyaka 18 yaba abishaka atabishaka umusambanya wese agomba kubihanirwa. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangaje ko ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina imibare igaragaza ko bigenda byiyongera buri mwaka. Ubushinjacyaha bukuru buvuga ko hagiye gushyirwaho uburyo butandukanye bugamije gukumira ikorwa by'iki cyaha, harimo nko gushyiraho amategeko ateganya ibihano biremereye ku bantu bakora ibi byaha. Ndetse abafite amashyirahamwe arengera abana basabye leta kwihutisha kuvugurura itegeko rihana icyaha cyo gusambanya abana kigashyirwa mu byaha bidasaza. Kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa, urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko ibyaha rwakiriye bigendana no gusambanya abana byiyongereye ku kigero cya 55% mu myaka 3 ishize. RIB ivuga ko yakiriye ibirego byose hamwe 12,840 muri iyi myaka 3, aho mu mwaka wa 2018-2019 yakiriwe ibirego 4,077, naho mu mwaka wa 2020-2021 ikakira ibirego 5,330. RIB kumvikanisha ko abibasiwe no gukorera ibi byaha ari abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 14 na 18. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.